Kagitane kange toko chamani mutageri Omero TV ngeta kayano idhireto urina ntuko enjaga area idhireto rentariki mirongo ere na ithandatu mweri chethatu mwaka jwangirikire mirongo ere na ithano akamukira nkatho cia mwanya mbithironge kumenyithia mantu katho mbora kwithireto kugetinda na gukara kiri gicigo bunge gia kuadi yaku county onthe Meru na Kenya county cionthe cianthiguru ya Kenya oni bambitaga Dennis Mutuma Muthomi. Hizi ni nteto cietu cia Meru TV utuku. Tuambire na ripoti yegie akariba kumantere cia kiguchwa na aratigania East arabachumiritie na kumeneria Mike Makarina bakiuga Makarina na ithirito arena rumenyerero uthuku rogwetana mbere na kurumanga atongeria ni ara akariba baba kiaria borete Makarina kureka kurumanga mujumbe wa ntere cia tigania East mpuro wa bori arabamuritie kwethirwa na gushitikia ni nchamba atigire na kuromba gite ikinya kia MCA Nterizi na tethirwa agikiona mwandiki wetu antoto Therenja Adams arena ripoti hizi na njira entariru akariba onde kigojo ndane gishombe katigani Steve chumirete na kumenera bonane Mike Makarina kumania na rumenyerero rwetana mbere kumba kwithira kirumanga mubunge wa mporo wa bori uni ndaomba kuwa mwamba namba 1 ni Makarina no ntubwa mbere Makarina ni kuona uwe miaka 10 mwithune rwarutithia ntungu indito mwanga kinya risasi uraringwa na nieto mawosi eta mulemavu na urio sieta mulemavu weko yake batu antu bantu reki uchwa itwetekeretio kuthiata no ntutuona yako kuthetera kiuchwa lakini mikuthiata kuro theta ira kiuchwa turikite kumenya wene we wari project yangaba na bonde baroria nabo Makarina tuiche mwithone okendio ngari chiaba mutwambu twana twankamya tuige twiliniki na twamwa na twangoto na twako tuige twiliniki mutindwa ana ibarekeria nto bae kurito ithono guo ekuru barito ithono Makarina borite ngo enthuku ekariara na Makarina ibo nto murungu akwe no nto no arwa na mauru ya ilere ara kwera nani Makarina ngakwetheke wete bo to ana tona ithono bia inare ngakwetheke wete kenda weteke Makarina wende muma thiroto ire ngarine waritere ara wetre ngari ratekwa ara muitho yombeu nyukwe ngarine arito nguo na warita nyukwa nguo ni ate Makarina ku tenda muma ethiri wa mirire warita nyukwa nguo urona nyukwa kiunu akariba barua muno kwithira Mike Makarina kuthetiruka ira mwangaza bila kuthetira ni kiu kia wena te akariba wonde kiguchwa bila nkondo kwira Makarina na irwa ringe kuthereria kenda witikia no athukirie waruma mweshimiwa mpuru na atukaithira ukimenya na atu twerende kurwawe no ntu itwiche itarere onthe uturaki no ntu bandreku utiro wethiro no ntu burabombeki otethia mutoge uchwa utiro wethiro no ntu bonge burabombeki otethia mutonge wethiro no ntu buraki wendra kwithira okiona bia kuria mairo tumira okumuchie imweshimiwa mpuru araikire kangwene ukiawitie liene itwekirite stima na imweshimiwa mpuru araikire burakwenda kwira Makarina utwira utumira rieto rake uchwa witakinga bana okarambia okeyachio oro turetera kabya meka 5 utebyo tona tugaria antu bakiuchwa ukiakona ro support imunya wa mwangangire kwa twika utengwa aruta kuno nto mwira oiwe kiuchwa tuoneka irinto bya kiuchwa itaira kiune yaku na ute project twichi nyemwe ira oreta kiuchwa kawe yani amnene nyomwe yabithi nye twika kiuchwa we yakira ikiraito we yakakwari kiraito awekira kaburosi kiuchwa mbere wita ku thungutha liners kuma ntugwira unganire akiraito wanjire omwira wikiroria na ukaroria antu bakiuchwa ba mwakura oya project ya kiuchwa cionthe wikaira kiu yaku mwanga tugwe muthia kiraito ana no nto atichie mureyo nto murome arayoriga iraiko kurekia okindra nto mwithone ombeo Makarina we kurekia okindra nto no barita nguo mwithone ombeo Makarina na murungu arona we mpanga ndene nthukeire ikoroya murungu arau akako ate mauru akwethia kionje murungu arau akao ate lambu ento murume ya kabobotiani namba 1 bila to wiche abio to wiche we mwamba obunduki namba 2 bila to wiche abio to wiche we murongo namba 3 bila to wiche abio Makarina to wiche we kea otego menya nini ikieto miotinda orumanete thachi onthe na ikankwendra kwera batwe to wichie ikiochwa rware nkwaria ndre twena antu bakiochwa nkendra kwera ote twenderia ogwa otenderia mweshimiwa mporo ogwa inkorika na thimwera oringete echo ogwa mporo na wete akoroma kebira ore ya ote karewa impara omo support oreke omura lakini torendra kwera botero amporo batwe itwe tokorwa we Makarina to kwendra kwera ore omwe
na kioro na kethera ote kioro te kwe mukare ugaka perfume renge riga matha ethare mote akete perfume anto bare ogutaroka muchamanio na yore makarena weyerendio ne kaka memene guge we mutane kunuki iki wito makarena gikuruma anto betu para batichi makarena batu itumuichie kire kiachiarirwa kiuchwa mpanga ne achiarirwa kiuchwa kaba ichairwa mandrera kana ngaricha ya atirima na kire kingi gathirania nue anto betu batu tukuthikana ku kiuchwa tukuthikana uti muntu ekaira thiringi muko no ntu bawikia mathikone na mathiko yaya ambiria ria makarena ambirie kuoya mbia chiange kuru na chiakuru ebera no bandikithiriana muchiari yake endia munda yuko uma ngiri manana makarena kuoya mbiu ikaura muchiari nyuma ntuko ithatu ati wa koboka makarena owe ukiunekanga moyo themba yuunekangi kethano ikwa na teni nkua na ntore nu kethano awore nyokwa nguore ne toku aldenga beba utethia renge owa more aba ichu ko ibun kwendo kwera ebe la muntu imaoro yateo otukona uchakia roiro Ogemburiba etema ikimakarina mukana yo na kuwa beta yari kumba kwithira bagita na mbere kwithira bekarina kuthetera mubunge wa mporo abori na no tuindro rendere utero ampuru mporo ena thaka githumba ke ichu iturite kenine chiri utandika mwanka ikuinge ku turenda okura makarina buroku okaringana mucharisa turenda kuringa musarisa makarina mwaka uritwa kona akiuchoka aruka na ruare akwenda kwa ruare to lwamia twetete kuthika mukuru okiolo mukuru arare on disability makarina muyere ngiri 270 amwira mwandikithia mwana ruare no twetete kuthika na makarina muyere mwaka mukuru na akwira stress twetete muthika makarina na twekwira eto tale mathabu ochogere muchura mbia chio na okare ochoke girumi kya murungu kireka tumira oringwa risasi ya maende ukiya bank kite koruma nyume kuna kya kuthia ta mwaka muthia ndakwira makarena yonoke no nturuma na eronde wangu ekuikuria intobia kiuchwa uchietheti wothe tairatu no te muntu othe taira ukare otonya kanisa ene na onoka twekuringa musarisa side murungu no kuringa yongi na mwaka oringe nthi kumachia ni betanda msmuturia wa Virenja na kiri ripoti yengene ati akareba kuma ntere chia meigene mitone wandi ya kirwa nari ndibachumiritie na muthuro jo monene nikireba kuga ati njogu ni chithiretwe chikibaera mpanga nterizi ara njogu chitite na mbere na kuthukangia imera bia miunda yao bakiaraniria na metha ntito Emeru TV akaribaba nibogete ati njogu ichi chiethagirwo chikiuma kiri muito jo maili 10 ara nandi barombete mabitha barwangiro kumenyera nyomo shekithaka KWS gutigira niba gutonyera nikenda kubatetheria njogu ichi tegeta na mbere kubekira asara mwende olaibuni are na ripoti unanjira intariru akariba mitone nerere wandine ya kirwa nari gicigo mbunge kia Buri bachumiritie no rurubu bwingi nikenda gutariria kinyamara kirabona nyuma ya miunda yo kuthukangwa ni njogu ira ciuma mwithuna yo nkunga bakiwa ni batiete thiruburu kirwa maraguene tuthangikirie twi njogu muthangikirie jo mojo ajabu muthangikirie nye tutirika kuona miaka eji no ntoba kwithira twitha iji otirio bie mundene mpempeite mundene isira kethero no ntoba kwithira etekuri injogu njogu kinyanga trip ijire ithatu echoka iro utethio bwato tubuto kona tukitethua no kwira to andikithie njogu chiejire irambinyangira iro bia kwa bionthira mpanite mundene na mpempe na mbi chaunanga mera nditethio ntungu ibatu maskini burungu antu bande kabisa na kuma ndatura aja nimbona nya antu bangi bakwanga bagwita kwandikire nditanda ndi na ndiraje ndategerwa ntikumenyetha nkono gegura kaina yu mpempe tuli mali mu mwaka batu kukugwetu nande tutikituka tu maskini buruna tutena nguna tutembi ndite maligo na meraiku mpempe ira mpandara iniku na ndechionde ni utigintu ntigiri kinyambi na mikwasi mera ni ya kwendia tukona bia kuria na ndi thai njobu ciari na kiumia kithiru cietha ciunanga mera marigo yara turugaira na ja kurangwa na ndi utikyo tukuona mwanga thai bakiaria na metha yetu ntato ya Meru TV no tariria thina iwe mwakwe mwe barua thina nera bari ni thirikari ya kiyumbo bathiriria na ndi aja ntore maragu ni tuinyire tu ni nya mono buga bukamureka munda jojo thai na ndi kwanda oni urankwanda tiji njara ciambokere no ntoba kuma kwa makinya ja njogu
ko ingoromba thirikari etwe utethio bunde nonto ni orega tutethia batu twe miundene yetu na miunda yetu mburago cietu ende twamuito etha ko jubaromana ya bate torominya tu tuketa koroja njogu nao kinyere anda wamete itwa free anda emete twere mamo ngao nao riu nyanjo gucicia yakwa to na to tigo watunyere twe nonto na ande mpempere ande ngeketha kandra temereje mabua ndaeja nona nyanto baba inge bate kwenda bariuga matanjo gujate buike ng'ombe ate tukurira muno no ri mbembire ina imunde no tiso tu national ande bai tona ate mama bua mbembe taigi tukangure ikariu itakuri na ri bakombo tukariria njogu gijire na ri tukombo karia miunda yetu babiria bwego naja msea ntaigwari na atura kuthangikania nacio uju twaigwari mwankarira arare on taigwari thirikari atucukira thaa ici na bakirikia ndagutwonia batu ati ni mirandi igukobora ikauna ciongwa ni ngoria gwana ndika ikuna murandi na bua askari bunengeri ngari bunengeri bunduki nkona rimwe jaba kurobeje barithie nao ningaringiro injogwa jao nande nyanka tora kuthingatirwa mbui biojo bieja kuiga wa history njogwa emborerera mundene nginete itekere testima nau otenjo bui kweta boro otenjo bui kweta boro abayingorere tenjo buira otestima bekere tena au ketha njogu yeke stima itetagara eza mwangana kiripotera Meru TV kuma mitone wandine ya Kirua na gicigo mbunge kia Buri mbita wa Mwende wa Laiboni Nkatho cia mwanya Mwende wa Laiboni kumantere cia Buri nonto bwa ripoti eu twethira tukiringa gatoroge tumwiko twerekera munka county Muturi ira ni county ya Tharaka Nithi ni ara munini wa governor wa county ya Tharaka Nithi Aloisi Kenneth Anyaga Muisraeli none Kenya gwetara mbere na gutariria ati governor wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki no ethirwe akirwira gite kia governor kiri kithurano kia mwaka 2027 na bobo ni nyuma governor Njuki kurikia kanya kawe gatamwijirika gutongeria county eu kagite no kau Nyaga Muisraeli kinyawe none ni ati no ethirwe agitwira kinyawe gite ni ora atirikite na kumbura ni gitigeko akethirwa akirwira ndene ya county ezi popo bojete kagite na kara county ya Tharaka Nithi yone ni agweta na mbere na kuongereka kiri mantu jegie mwanki jo siasa arabo mubatongeria barabara itene tabia jumbe boneke ni kwethira bakimereri matagite kia ungapana ndene ya county ezi. We are very much united in this county. Na mwere Njuki ngai. Ndipo kuona Mungu anaendelea kubariki watu wetu, tunaendelea kuinuliwa. Kwa hivyo tushukuru Mungu na tumuombee gavana wetu na tuombee viongozi wetu wengine wote. Bukaro na maendeleo, bukasa bota gavana Njuki, bukasa bota Muisraeli, na maoya. Netokoriganeria siasa ya kinya mukunya kwa eleru ila twerugo tunegitare ae bala 2027 tugicokia gavana wetu tukimwikira gite gia senator Ngoni Wili kana tisa sawa mugamucokia botena ntubenua botena mureni botena MCA benu na mnajua Mungu ametubariki. Mungu si ametubariki, si hata tumepata deputy president. Tumuombe, muniombe, hata mimi muniombe. Muisraeli weka waterete. The Holy Spirit of God has spoken. I will tell you when the time comes. Kuma Tharaka tutegeria mantu jange ndene county ya Meru niare atumiri barabara inene irayumaga mutindo jokangangi kwerekera ntere chiankubu ni bachumirite na kuromba athondiki bandaracha gutigira ni bagochakaniria ndaracha ira chirikire barabara ezi kuringana na Karibaba bogete ati kwithirite kuri na wenyangia ponene bwandaracha chionde ira chithirite chiri barabara ene ya kuma Meru gweta Nkubu aria imwe chithirite chikiunangwa na chuma kwithirwa chikiwa MC Mwitonga nethiritu akithingatira ripoti una njira entarero ndaraca inene iri umite mutindwa yerekerete Nkubu ni umbite kwithukirwa ni maramari nyangia bara bombite kwithwa bakigitanga chuma na komitiga iri na ugwati bunene kiri atumiri barabara eu thina na antu baba bakuja kwendescribe na thina ibo bakutuma antu bezo kura mati andu kajotaga jandaraca ye tu akatitaja ere imachuma katira no tegera na nde ukaja ku kuka kwa teleza kidogo ukugwa ana bongo ato baicha ski no to ito kara gitarera anga yora goka
Ito bana bara kusika buteja ba tutakera mantuja. Na urethugania chuma icio yu na igukua. Chuma hizi zakatura kwa tabara kuhia. Lakini no kuona antu baba kwetu antu bama scrap. Baba kwetu scrap ndira. Babu elio chuma. Okay, kuri na ngene mutindo ajo kuthugania kumbita kwithirwa gukithithwa. Iko thithe to monono tugata gwitwa mabuna akwina commercial bank au ndio tagatumira chikunikaira marinya gondo kinye mwereo. Aya, uchoka weje ndenge ba rutaro rungi rwa kuma aja kanyuru watega au atuma jara jonda jaryo jetire na ndiro to kuria antu baba re mwan antu baba batomba to kadia buruno antu bonyanda rache eto kadite tika no nande mtu nyaga jotele sauna ndato anja kwa mantu jangi ana bongo to diches kintu bagwata njara no ntu bakwedro nande batina kiao nyabara bakugija ito tegero na security tureterwa kutega irinto bibi. Okay, pengine womba kwithirwa kira bara bakugura skirebu mantu jare babuite kwithirwa bagitaga ke chuma ira bakureterwa nande nabo batereterwa chuma bara kugura nonture barereterwa ichokoro iji yaje kagurangwa kagitangwa kagerwa nare baje temenyera yiro temenya ke kani kireko atobera kyatire bana ka chuma re bakera janto ina umete ayo tekugura chuma u no kuthugania chokora omba kugita chuma iria cia ndaracha no re ingana ano agite ena mtoko musengia ai nguvu ai uwezo ni mtoro kugura kada mtoro kugura ate weta mugurira chokora getikia una nde uge bwaku kiri antu baskirebu pengine kethirwa ibona tutije na tutije kethirwa ibona kanda kugura sikirebu no ntona nde sikirebu iteko menya nare kuma bamba bakosho ngona bakamenya ina yumete no ntombo muratara dina nango ke abenya no yeduke no nangere yangere kugura into jabiu dirikare ombo muingira license yewe urithugania kiri atumiri barabara security yawe karia tegita riria chuma kiburu moitonga security we do kiburu no tunande acha nyaka dita ate kuga chuma iga chigita wane muntu anto badara bareo dende utwa kuga kodidwo yo dena rato ne otono to kare ka tuto te kwanda kuga atokira kuga chuma iwi kogita gera ne uitana mtu kama kwende wakaleta kaire kwa mtu kwandia kando wao aikoro basi kuma iba kwandia batuga kwa mtu ragita au kwa nyambu mtu kwa kana ntole ute kuthugania kuri wachimeni bare akuhe anto bare omono lakini bate kwenda kuba no ntoiba okera anto baba kana bethiro aba na ushirikiano nabo tuteko na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikiripotera ndi nene mutindo jokangangi ndarachene inene ya Meru gwita Nkubu. Tukerekana na ripoti hiyo ya MC Mwitonga twerekere munka gishugo bunge gya South Imenti ni ara nyuma ya kariba ntere chekithangari kuthithia maandamano jana jarija kumeneria utongeria bocukuru ya Ntharene Day Secondary nontu bwa mpumi inthuku kana mpumi itebui kire kigerio kia mwaka muthiru na nde mbodi ya cukuru ije kinyeona irekite na guciumiria aria abonenia kuregana na uge burabo ari kire akariba bakithithia maandamano. Jeff Wagituma arina rogono ru nayo mbundi ya cukuru ya Ntharene itongeretwe ni mukaririgite ukumenyekana ja Jamrik Baruga sibu wa ntere iji o amwe na atongeria baciari ni baumirite na kuregana na maandamano jethirite jakithithwa ni bamwe bakari ntere iu bakiuga kithomo ni kina mita nene na kinyankuruki kumeneria bunene principal wa cukuru iji. Ntharene is Sunday school na kere ana barata yokagia ya utuyokagia up to 200 points na kombe kana baraba inga baraba bakukite mo yokagia na barata max ya 280 points and for the last 3 years last year twaina mwana wa A minus the other year twaina mwana wa A minus na twera twanaikia for those 3 years there were 42 students who went to university. The following year 35 and this year is 37 students. That 42, 37, 35, we can never say that is poor performance by our standards. It is not poor performance. Chukuru ikai kai titene gudeta we perform very well. Na itu na ngona alimu bara bagitangu tu kwa muthenya. Actually ana bara ya quite yale na alimu bakaba coach na mwana agwete 200 points ukona agwete C plus and B minus
mwana huyu ageretie mwana. Kwa hiyo kwa the chairman we are satisfied as a board with performance school hizi. Skuru yetu twatigira tu iri stable, we have no problem with our end teacher. And the teacher ngugine aritani bari ngugine acquisition ile cionde tukugere gutegera deeply mono na tweja tuona guti mauntu jajara jaritwe ile yari interest ile ciari interest ciari na antu kumaome na we did thorough investigations as the executive na tweja kuona allegations cionde against the teacher cionde ni cia urongo in fact kinya imwe guteo nkurukia tongeria baba ni baugite ana bao bonthe batithira bakinganira cukuru ya Ntharene na kuga kinya gutina makosa alimu kumantere ingi beja guita ngugi aja cukuru iji kathukagia mantu bukiuga gaturenda ana betu bara tuchiere bathithia buria ba Ntharene jaritani kana ja end teachers kinya bo muchiari no ciere na mwana oro ciere otenda na aria geta kurita ngugi thuka na tutichiere ana betu kenda bonde beja batongeria Ntharene aja let our children go far katu tongeru kinya tu na ntu bakuraja our academic performance in fact ni tugwiritie and we have no problem with that discipline Ntharene we are satisfied with it and everything is okay. Ntharene is a public premises that should be used or be taught by anybody from outside. Na antu barandonere bagwete mathigi njirene arora bamwe ni ana bakwa, let me say that bangi ni antu batikumenya inyamana ja mwana nimbi na bangi batina inyana secondary kwa hiyo akorwa fia ya secondary itherwa ikariate atiumba kuga akirikiria Tibondera Kawira na ugite maandamano jaja jatari na ekuru na kuga maandamano jaja jari jantu bagukombora na mono ndukije imbithi romba aciari betwe beje bero mauntu jaria jatario no ntukinya ni gwita ku receive maandamano jara na aria gote muciari umwe mpomba gukwira wa school eje nari in that group we are na like high-end goons no nto barenjia na baba bagusieta njenzi these vijana na kinya gutari na ladies they were all these boys baba bonda na batari nyaba this locality they were not from my area because I know my people even by the look. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam nkatho cia mwanya Jeff Wagituma kumantere ucha South Menti nonto poripoti utazagara mantu zegi ogima bwa mwiri ni ara sibitari ya Nyambene niyo yonka sibitari ithagirwa ikirita mautungata ja murimo jwa fistula kiri rugari rwa ntere cha Eastern kuringana na ripoti rerekite na gutukinyira ni ati sibitari izi nionenie gwita na mbere na gutungatira ekuru ni ara murimo juju ithagirwa jo kichumbura na kwajia ekuru na mono ekuru barabara ikitie na kwewa ana akiaraniria na methenteto ya Meru TV murungamiru wa sibitari ya Nyambene level 4 na rombete mwaji urawe na thina ya fistula edhirwa agikinye kiri sibitari ya Nyambene nkuruki ya gutumira mbecha nyingi gweta monka ntere cha Nairobi nikenda kedhirwa akirigitwa murethi waba arina rugono ru sibitari ya Nyambene level 4 niyo yonka kindene ya mulima jwa Mount Kenya kugwata area ruma Eastern Province ira ya tene niyo yonka ki ina urigitani bwa mulimo jwa fistula jwa wajia ya ekuru baraba yana karama iroko yotumira wita Nairobi nonto dene ya Eastern region ene yonka sibitari ina utungata bwa fistula juke kanya ga kumenyethia muntu wenthe uri kwina sibitari ije yetu Nyambene level 4 no muno antu begembe south tigania east igembe central na igembe north bakaita kuraya kuira utungata bwa fistula ko kanjuki kanya ga kumenyethia antu bonthe na arabari batumira karamachio wita na ara kuraya wita Nairobi wita Mombasa Nyambene level 4 hospital kana sibitari yetu pere yeta hospitali kalo au yao ina thina cia fistula uka treatwa thina yu au mobwire wa na tuja kuwa interruption ya hizo vipimo tumekuwa consistent, so mgonjwa hawezi kuja hapa akose hiyo kipimo. Hatuwezi sema tuka 100%, lakini tumekuwa tukisonga mbele na kuimprove services ya vipimo ile tunapeana.
Murungamiri wa sibitari ya Nyambene Mr. Murithi akiaria na rigite kuwa ndene ya Eastern Province na Central Province iria cia tene ura ciang'anaga guti sibitari ingi na utungata bwa festura tiga iji ya Nyambene na ntubu na kuromba antu bara bakumenya kuina mwaji wajitwe murimo uyu gutinda gitumi kia wikinya Nairobi indi no akinye Nyambene level 4 na kono utungata bubu na njira imbuthu twetherete twina mantu ja maingi jetherete ja kiendeleaga ndene sibitari yetu ya Nyambene level 4 so na kwina mubango jungi jutithaira jwini kungi ndene Eastern Province mutabango ju juthaira jwejwa fistula kwina murimo jungi jwitawa fistula juthaira jwina akina mama bamwe sibitari iji akina mama ba sponsor wa kenda bakona treatment kire murimo jo kwa ukethera wina patient wina kathina kau ka fistula ndene Eastern kana Mount Kenya region isibitari ije yake ya Nyambene yofa services yu kwa nkuromba ukethera wina patient ukuthangika ithina ya fistula ario menau na omba ikumureta aja agatetheka kwina machini tureteri kenda ika omba improve oriti bwangoge twina x-ray machine x-ray machine daktari akerezore ritangoge ne antu barabaje twimirimo empigo ne tethaya kuthambia ndamu so yo twareterwe machini enjero na twacoka twareterwa kwina machini tutethaia mantu jetu kurani na computer machini etawa server kinyayo itwareterwe ndene sibitari je kwa services cietu cionthe itu automatire korea na kinya mantu korea kwa into bia sibitari bireja wa through computer. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe mawa Tegari wa Meru TV kagitene karia akariba county ya Meru betite na mbere kuthikira amuna kuthuja utongeria bwa gavana umweru wa county ezi Reverend Mutuma Ntoithingia mwandiki wetu Anteto MC Mwitonga na ethritwe akithiuruka maturene na nguruki gwita na mbere kwarania na Meru na kuthikira ureba kuga kiri mantu jegie utongeria bwa county ezi ikirikana wantuku inka ithiri urwari gavana Kawira Mwangaza nethirwe akiabirwa kiregetegeke na munini wawe Mutuma Ntoithingia ajukia kanya ta gavana wa bana wa county ya Meru. Pastor Rugongo nombete kwithirwo aumirite na rwaria rwa kuga kana Kameru ni karonketio miaka 2 na nusu na mwana wonkete miaka 2 na nusu ona akatherukirwa mpempe na ng'anio kuria Marie tombete wa Pastor Mutua wa Rugongo kuringana na uria ndaigua kuruba kimburange biuria na aja taunine bambira mami wenu nejire kwana antu bade ankai ana bagonka mbi nei baramenyeretie kuonkaga ndona 3 mwana keja kuonka miaka 2 na nusu ewu aronkete mwana kana Kameru gonkete miaka 2 na nusu thai mwana u akethirwa ng'ani kinyaka unirwa mpempe no atakune na gutigi into atemenye otakuna akinyete au tena mwana omwiji ongete miaka 2 na nusu riu no ete agonke nyakiara no nkae kiara na riu na ntije nyeme onkereu agotinda kumakwa nione mbi getumi riu enjare ne chiethe ainjare ne chiethe riu mugoro wake ibanga kumurira fi mwana athome na aigwa cereri mbere janja karia karethe akethe agurite kamburi kana kagintu kingi onge kiara mwanke thari gakinya eja endere na safari lakini bila tukwenda muno athoma thai mwana nwethe kinyethe atetiganiria mwana no tuminana thithitio ntubwa heshima ambo mwongeria miaka 2 na nusu koguo tashara nkona ithe akendereria mwana na akamuthomithia na bila komba kwithira akimurugwaira mwana agatungira inya kathembere
ithate mwagira mbiribiri mwana akinyire miaka 2 na nusu owu akamenya ara kwina oritobwa akamenya ara kwina oritobwa otoro oteaja akirwa mbiribiri yae na mwana nakurire au mbiribiri no atigane no wengwa andire tuthwanie murerere juria na ndithi akarera mwana na juria nginararera gajuketho ndukaria kia jote na thina muciari na aratethire muno ju mama amurerete amukinya mwana atona thina kairi kwiyara kari onera thina nene muno ekwenderia thai nyaga kundwa ni thebiro meshau na itobinge gagatobora utuga kara miaka 2 na nusu mwaku na ukete miaka 2 na nusu achara ira gutara niriko katigiri muse no ntudai kena baba akara bwa kana ethia na mbeca tikanti nakyo nyochuru gakunda ka miaka uga kinyetia ethia keja gashwa no ntwe na mbia kagekirwo curune na nyakaria no tugure antu angi na muse akagurira gagakundwa kagakundirwa kiri ucuru gakanyunyania no ucuru no makosa urithugania mantu jawe atia ari mama heshima muno no ntugwonkia kana kamero na gwonkia nyantu bane endi kintu kiramenya kiri muntu muka kwegiteo nyamba ibo yuga aye ntomurume tu no ntomuka kinyaga thiria miaka magana jairi atiuma kireru kinyaka wa miaka ngana utikireru akauma abati gote abara bene ireru kinyaba kethire ibo banini kiwe kana njabe maskini nkurukia wagate antu bene ireru na bonge gote mtu na kireru tomurume abati gote wa no ntomurume agaria murungu ntomurume alauga tombe mtu agaria batwe aromba man na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ngikuripotera ndendene Mutindo Jokangangi Northimenti Meru TV. Tugetana mbere na ripoti yetu ni ati gavana wa kaunti Tharaka Nithi Muthomi Njuki na ugite ati thirikari yawe kethirwa ikiandika arimu 60 arimu baraba kurikana bakethagirwa bakiritana anaba miaka 3 kiri cukuru cha primary cia kaunti je Tharaka Nithi. Kuringana na gavana Njuki augite izi ni njira imwe gutigira ati kithomo ni gikwige kwa ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi na bobo bokeja nyuma ya ana baba kurikia kuritana na gutetherwa nikenda bagikura bakethirwa bakimenya mantu jege kithomo. Kagite na kau gavana Njuki na ugite ati thirikari yawe gatigira ni gwaka o cukuru kirachi kira gikethagirwa gikiritana ana baba ba miaka 3. Mubango ra thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi itongorerete gavana Muthomi Njuki yambirie gwatanirite na University ya Kenyatta wa gutigira na ba miaka 3 bakuthungira cukuru kengo kunenkera aciari bago kagitaga kuruta wira no akothiite na mbere guciara matunda ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. We are happy that things are happening in 60 schools in Tharaka Nithi out of the 454. That tells you that we have a big job ahead of us, that if we are to roll out what is working in 60 schools in 454, we need not just determination, we need prayers, we need resources, we need determination and beyond. And I want to thank the program because of employing 60 teachers. We don't call them teachers in Tharaka Nithi, we call them caregivers. Akiaria muchemanio ni uroko ruthirite muchi munene wa gavana Rutere rwa Ruguri. Gavana Njuki augite murandi uyu wambirie ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi yonka ende gukinyithia thaino thirikari nene ni chuthukitie na kiratho kwegwa kweria kwa yena kireche karai kanyombaga kwa igatwana rira aciari bago bakuruta biashara thokoni. It has become a policy even in the Ministry of Housing, who are responsible for doing all the markets they are doing in Kenya at the moment, headed by the PS Hinga. There is no market design in Kenya at the moment without a crash, including the modern one that is being done in Chuka at the moment, and each one of them that is being done all over the country by the current regime of Kenya Kwanza. It has to have a crash. Njuki akiuga murandi uyu uri ndeni ya cukuru cha primary 60 ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ende na kubanga gwaka irachi bya kugana kiri cukuru inu chinge gutigira mubango uyu kuthungira gicukuru chionthe cha primary ndeni ya kaunti ino. We must retrain and roll out this program of the 3-year-old attending school to all the 454
ECD centers. This one, we don't need permission from anybody in this country because we have the law. And make sure, head teacher, that we build an ablution block specifically for PP1, PP2, and even then the baby class, because those who are more or less the same age. We make them friendly. We make sure they have water for cleaning hands. Akiuga thirikari yake kandika arimu batwana tutubara na arimu 60 permanenti kirimba njenti ya mwanka uyu gujite. We have no choice, and it will be a sin to let go the 60 teachers. We listen to how well equipped they are with knowledge at the end of this year, which is coming in October. Therefore means the MCAs, when we are doing the budget for the next financial year, which starts in July, we will be having a new cohort of teachers to absorb. Not just the 60 of them. I can't imagine losing that gentleman who, what is his name? Is he called Brian? Araende arutite mbitokere ya MCS kumukurukiria banjenti eno wona yakinyithwo mbunge. I expect the 5 of you, I expect you to be the people to defend that budget in the assembly, because you know what we need it for. Well, the people of roads are talking about roads. Tell them we need infrastructure in our schools, because we have to roll out the program. Kiripotera Meru TV nde muji munene wa gavana Rutere Ruguri Mbita Murimi wa Mbogo. Kire ripoti ingine ati waziri Kipchumba Murkomen orani waziri wa Kariobangi na wathani Pomatura na ugite ati thirikari ikethirwo ikiandika nkurukia polisi 10,000 ikiri mwaka twitite joki thirikari nera nkuruki akiari Kipchumba Murkomen augite wagatigira na gwetana mbere na kurwana nkuku ira chithiritwo chiri ndene ya rwang'iruru rokaria. The last 3 to 4 years, actually almost 4 years, we've not been able to hire or recruit new police officers, and that has put a big strain in most of the police stations. People are asking us why are there 3 people in a police station that, 3 years ago it had about 15 police officers, 2 officers in a place where they had 5 and so forth. And it is because as time goes, if you don't have a plan for annual recruitment, and I think this is something else we need to think about, what is the number that annually we will be making sure that we hire as we progress. I'm glad to announce that in the next financial year, and in a process that will begin from this financial year, in a month or 2, we shall be going out to recruit another lot of 10,000 police officers to make sure that the police service is resourced to enable us to make sure that we are covering the many challenges that our police officers face across the country. Spearheading integration of technology and ICT to enhance efficiency, transparency, and service delivery in policing. The ongoing modernization of police operations, including the implementation of digital occurrence book and case management system, streamlining workflows and improving operational efficiencies are crucial steps towards this implementation of this plan. We therefore believe, and I strongly believe, that digitization process will help us to firmly deal with corruption. Tugeta mbere na ripoti yetu ni ati Protasio Muthungu uria ni mwarimu munene wa cukuru ya Kagoma Primary iria iri ntere Tharaka sub county na arombete aciari gutigana ni bakumenyera ana bao kagitana kaka kuri na mbura na nkuruki kagitana karia ana beregeri kuinga cukuru nonto kurikia tamu ya mbere ya mwaka juju akare kagitana kana gukari na machindano ja kuogea jareja thithikite ndene ya cukuru ya Nthaka ya Tharaka ntere Chemarimanti Muthungu nethiritwe akioria ciari gutigira ne bagukarande guruna na bao kagitana karutha nikenda bakethira bakiba mataro ja kubatethia na kubakuria mbere ya bethira bagicoka kiri tamu ya ijiri ya cukuru ciao.
kere matinda mandero Matharaka South Sub-County marama kuruthikite kianini kia Tharaka Boys riri wandini ya Marimanti. Mwarimu munene wa cukuru ya primary ya Kagoma Mr. Protasi Muthungu na ataririte Kinyamara kiria bakurukirite kumane na kugaruka kwa riera. Twina matinda ma Sub-County marama Marwiro na cukuru cionthe cia Tharaka South Sub-County tuithiranite uwanjani bwa Tharaka Boys High School and teams cionthe cikinyire bwega. Although tukwina challenges imbingi muno no tubwa mathi na barabara, the school and the sub-county at large ni chogetie muno gwakisha matiri makuthi bwega. However kwina challenges cia poor roads ira chikuthemana betu begwa problem na miro ya wafladite tomba kuthema twina challenge ya ukinya kuri ogo agenda kiruta mbeto kiri stakeholders gutigera matinda marama yete ma county baguchoberia manto mama gutigeri bakoringa jake biego bia na baba. However in Koromba tatukiri on 28 na tukeria twina matinda ma county marama kwa mare within our sub counties, that is Tharaka and Tharaka North. Itukwirigera ma challenges yetu inacho together ikia reduced stakeholders Tharaka at large, especially on the means of transport na kaingotumba kurikia bwega na ukarete u alimu nana batigo bena thina kumba ushiriki michezo nira ebaterie as it is our requirement in our CBC curriculum. Na kukura kongekagitani gakakore mainga macukuru Mr. Protection etetembe twacheri gutigeri bakoretheria na baomono kagitani gakambure kura na gwethera bakendereire kurutana na mituwe mega monka kagita karaba karugura cukuru. We are actually nearing the end of term 1 era twina na beto bwega batena challenges inaileko na itukuromba watu kutita kuinga cukuru ho ni romba ya kwa kire achiari na njira yeshima sana batu watire na beto bwega na bachoke cukuru bwega kwa tabroto tutakubanengeria bari sasawa bataina thina chionde ira chumba kuikiri ya kenyume na haki ya mwana na bachoka muchinara bamenyerwe batikarekerwe bathi kuriungaga nuntu kwina roje rwingi tutiomba kwegwa tuwiretwe cukuru nwe mwera ndena ya Tharaka constituency igita mwana nuntu bwanigira jesia muchiari na mwarimu ere bometie muno kumugaiga mazingira ni mega. Otherwise that will be my happiness. Inko barombera murungu begwe bena udharwega na tugichoka tuchoke bwega kuma gejigo munga kya Tharaka ngiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waigona kongera kuona ati kagita na karia mbura ya mbereti na gwetana mbere na kura ntere mwanya mujumbe wa ntere cha Igembe North Julius Taitumu na mbirite mubango jo gutigera na kweja na miti ya kwanda kire cukuru cha primary amwana cha secondary ira chiri ntere cha Igembe North ni ara edireto akeza na miti ze kire cukuru nkuruki egana rimwe na eja na miti 350 moroto jore gutigera ati arito ne bakuritano mantu jege kumenyera rera kuanzisha mradi wa kupanda miti Nyoro ripondi mesema na ya dhatu ya 50 kire skuru se primary na secondary skuru ya naremwe ntere se Igembe North na mworo toyotira ntere se Igembe North kwa green mubango yorure twene ndiyo wa Motrati sub-county nwembara kiuri. Vile tulivyoagiza na rais wetu Mheshimiwa William Ruto tupande miti katika shule zetu na katika kila institutions na tumewajibika kuyapanda hiyo miti. This initiative kuhakikisha kwamba Igembe North is green by planting trees in every school in Igembe North. Itumbete kutho twena miti 350 per school na skuru ciake cionthe iria ikwando miti in Igembe North constituency ni skuru 101 public schools. Kwau na kinya public boarding schools. Kwau kankua ituhakikisha ya kwamba miti kwa in every center kenda arimu mayukia na bombo meandra na ote mwarimu no mwe ukayukia mite ire short of 350 gwira twene au ni manjukumu yara twigirwe ni act ire senserwe ya CDF Act 2023 ya ambapo itwarongwa mira mibira lakini ni era ritwa turanenkerwa environment
so ningwe mwera twa ike CDF so mbesa ira cia no cia mibira ina cicokere nake environment twande mite na nio kuona ngwe mweshimiwa ruare Honorable Julius Taitumu ambiritie Igembe North so mite ikaandwa skuru cionthe 101 cia Igembe North. We are here receiving 350 seedlings to plant so that we can help to mitigate the climate change as well. Area rangatengere kwanda miti kenda utekaringe mweshimiwa nthi ngakikisha tokwiria area una tosekiwe miti boboya na twakikishe ginyarira mbura yake twametorera rwe boboya na kirimite iritinio bisi ya muyumbe Julius Taitumu kalokera CDF nebaweta batira bakumenyera miteje na batire kwa ya kiguni na ukura boya. Kila shule imepata miche 350. Tunamshukuru sana kwa kutuwezesha katika jukumu hilo kuu. Wasimamizi wa shule zetu, wasimamizi wa shule ya sekondari, shule ya sekondari msingi na shule ya primary, wasimamizi, walimu wakuu wajitwike jukumu hili, wafanye bidii. Wanafunzi wanapopanda hayo miche waitunze mpaka ikue miti mikubwa. Pahali ambapo hii miti imepandwa, tunahakikisha walimu wajibike kuweka ua, yani fence, ili mnyama yeyote, iwe ni mbuzi, iwe ni kondoo ama ng'ombe, wasiharibu miti ambayo tumeyapanda. Walimu wahakikisha kwamba the sections that hii miti imepandwa inafaa kuwa fenced well so that hii miti iweze kumea vizuri. There will be follow up, there will be monitoring of these trees kenda tuhakikisha miti ni okura every week. Kinya timu CDF ikethwe kiomba kuya on the ground kuona ni witaboya. Kile ambacho tutahakikisha ni kwamba hii miche ikipandwa, na huu ni msimu wa mvua, kila baada ya siku 2 ama siku 3 nitajitwika hilo jukumu ya kuhakikisha ya kuenda kwa kila shule hakuna miche ambayo itakauka. Nitahakikisha nitapitia kwa kila shule, tuhakikisha ya kwamba miche yote imepandwa na inatunzwa, inaendelea vizuri mpaka ikue miti mikubwa kwa manufaa ya wananchi wote wa Igembe North. Kiripota Meru TV kuma mutwa cha Igembe North, Beta Mukiri Onkonja. Ripoti ya Mugiri wa Nkonja yeye kumenyera riera nego tukinyiria muthia jwa nteto cietu cia Meru TV utuko itanambere na gukenera mibango yetu woni bambetaga Dennis Mutuma Muthomi.